Nkompala. Ngiyahlupha-ke kodwa ukufa ngokuzisikela kwelinonile. Kusukela ku-R.I.P kuya ku-Mampintsha kancane kancane umlilo we-Big Naze uyacisha. Kodwa-ke nathi sasikhuziwe kwathiwa singawuthi. Kwaphinde kwahlwa emine emzansi. Hawu Shimora, izolo ubustakhenyulens West usithwa amabhilidi. Namhlanje South Africa yonke istakhe emanzini amnyama isithwe yifu lokufa. Indoda ebihlezi ihleka bingezwani nomsindo ngoba ngisho engomeni zakho ubusikhuza ukuthi singazoba serious. Ngathi izolo lapho khona ububanjwe uthando ucula qhawe. Uthi amehla babes akubambe eshiqe namhlanje amehla babes agcwele izinyembezi usuzi limbambe eshiqe. Sesiyoxoxela uSpontshi masekhulile ukuthi yize noma uthando selafa kodwa uthando leqiniso salibona kubazali bakhe basifundisa nangothando lamandiya. Uyabona ke idanger wena danger ngokufa ukuthi kakumemezeli kulisela namhlanje kukuthathela abafweni ngazi ukuthi phila nobani. Qina ke mfowethu uvela amandla endoda wapheli vele inhloso yokufa ukudumaza abajabulile kushiya izintandane kushiya abafelokazi. Sesosala siziduduza ke ngamanoni ezingoma zakho sizithoba izinhliziyo ngamancoka akho nikutsheleke nakho ukufa ukuthi angeke kugcine khona ngoba ngelinye ilanga nakho ukufa kuyokufica ukufa ngelinye ilanga. Yabhlungu ke nentando kaNkulunkulu akusenani. Lala Shimora, lala Jack, lala Mashali, lala Sidukuduku sobona nekuseni liyakhala icilongo siyabizwa ekhaya. Nanku umbhalo ngokaGubela chapter 1 verse 1.